Ništa lepše od bejzbol utakmice u ovako mirno popodne bez problema. Hej, pa šta je ovo s televizorom? Ovdje Svemirko, vrhovni komandant svemira. A? Zemljani, pripremite se, dolazimo da napadnemo vašu planetu. Kako je to šala? Šta je sad? Ovdje šef šmrka. Neidentifikovani leteći tanjir se upravo spustio na travnjak gradske većnice? Ma ko bi tako nešto uradio? Poručniče Draguljče! Već je krajnje vreme da se pojaviš, imam jedan težak slučaj za tebe. Baš se radujem. Neki šaljivđar se parkirao na travnjaku gradske većnice, idi kazni ga. I to mi je neki težak slučaj. Prestani da se žališ, neko mora i te sitne stvari da radi. Dođi ovamo. Pogledaj, vrlo jasan slučaj nedozvoljenog parkiranja na zelenoj površini. Znači, ne voliš sitne poslove, a? Onda mi vrati novčić. Baš si bistar. Odmah da kazniš nezakonito parkiranje ili da vratiš policijsku značku. Sletanje uspešno. Veliki Svemirko, čeka dalja uputstva. Sakupi informacije o zemljanima radi naše invazije. Odmah veličanstveni. Šta ti želiš? Kaznu za parkiranje na travi. Kazna ovde 200 dinara za parkiranje na travi. Imam mnogo posla oko invazije na tvoju planetu. Marš odavde. Sad ću da uključim videoskener. Opet ti, Sunzaro. Odbija da plati kaznu, potpis poručnik Draguljče. Problem nepoznat. Odluka. Rešen problem. A sad u sedište vlade. Izvanredno nastavi s proučavanjem. Nastavljam. Ali nekako ne idem napred, nego unazad. Misija se trenutno odlaže, veliki Svemirko. Nešto što se zove Draguljče, meša se i u posao naš. Prenesi mi ga zrakom da ga proučim. Odmah. Šta to radiš? Uključujem kazne. Kazne? Kakve kazne? Kršenje zakona broj 7007, ometanje policajca na dužnosti. Zemljana patrola zove Mars, zemljana patrola zove Mars. Da li si proučio zemljanina koji se zove Draguljče? Uručio mi je kaznu i nestao. Pronašao sam ga, veliki Svemirko. Još jedna kazna, kršenje zakona broj 7008, letenje bez dozvole. Ovo ti je posljednja opomena. Tvoje kazne ne mogu nas sprečiti da izvršimo invaziju na tvoju planetu i... A? Kršenje zakona broj 7009, parkiranje na nedozvoljenom mestu. Ja sam Marsovac, tvoj zakoni ne važe za mene. Uništavaš državnu imovinu. Kazniš me zato što sam uništio papir? Nemoguće! Ništa ne može da probije moje zaštitno polje.
Draguljče, kako si ušao ovamo? Kazna za crveno svetlo? Da li si već sakupio sve informacije? Informacije nisam, ali kazna jesam. Šta? Šta? Moraš sprečiti Draguljčeta da te sprečava u poslu. Odmah. Odmah će se zaustaviti. Moj zamrzavajući zrak će te istog časa slediti. Nemoguće! Draguljče, moram pobeći! Ti, opet! Zemljana patrola zove Mars! Zemljana patrola zove Mars! Nemoguće je odbraniti se od Draguljčeta. Tražim dalja uputstva. O ne, ti si nepobediv. Predajem se, predajem se. Molim te, ponovi još jednom. Tamo neki tip parkira na travnjaku gradske večnice i ti ga puštaš da ode. Platio je kaznu. A, platio je kaznu. Pa gde je novac? 500 marsovskih para? I spasao si našu planetu od invazije, a? To je isto kao kada bi mi rekao da te je 500 zelenih marsovaca odnelo na mesec. Jao, Draguljče, učini nešto! Zovi policiju, Draguljče, u pomoć!